Nebyegeranyo TV Rwanda turaje rero ngo tuganire ku makuru ari kugenda avugwa hariya ku mugabane w'Uburayi. Titire z'ibinyamakuru byinshi cyane hariya ku mugabane w'Uburayi nta kindi ziri kuvuga usibye itwarwa ry'igikombe cya shampiyona cy'ikipe ya Manchester City, igikombe cya kane itwaye yikurikiranya. APR FC rwose yahara mu Bwongereza rwose itwaye igikombe cya kane yikurikiranya. Si ibyo rero tujya kugarukaho cyane ko imaze kugitwara irushije amanota abiri ikipe ya Arsenal kabisa. Si ibyo tujya kugarukaho, ahubwo tujya kugaruka ku mutoza wa kasamutwe w'ino kipe, uwo nta wundi ni Pepe Guardiola, umutoza wa mbere hariya ku mugabane w'Uburayi, umutoza ukomeye, umutoza ukoze amateka cyane rwose atarigeze akorwa n'undi mutoza uwo ari wese ku isi, kuko ariwe mutoza umaze gutwara ibikombe byinshi cyane kabisa, ari nabyo tugiye kukubwira. Uyu mutoza amaze gutwara ibikombe bitandatu bya Premier League, atwara ibikombe bine bya Club World Cup cyangwa se igikombe cy'isi cy'amakrebe, atwara ibikombe bine bya Carabao Cup, atwara ibikombe bine bya UEFA Super Cup, atwara ibikombe bitatu bya Champions League. Ndetse uyu mutoza kandi yatwaye ibikombe bitatu bya La Liga n'ibikombe bitatu bya Super Copa n'ibikombe bibiri bya Copa del Rey, ibikombe bitatu bya Bundesliga n'ibikombe bibiri bya DFB Pokari ndetse na FA Cup ndetse n'ibikombe bibiri bya Community Shield. Aba umutoza wa mbere rero utsindiye cyangwa se utwaye Premier League inshuro enye zikurikiranya. Ni umutoza wa kasamutwe, ni umutoza utarigeze acanwa natwara igikombe na kimwe, n'umwe rwose mu bami b'abatoza rwose hano ku isi, akoze amateka. Rero tukiri mu bisigisigi rwose bya Premier League rwose, ikipe ya Manchester City yo yamaze kuba yegukana. Tunyarukire ku mukinnyi wayo wegukanye Golden Boot cyangwa se urukweto rwa zahabu nyuma yo gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona, ibitego bigera kuri 27. Uwo nta wundi bamwita Erling Haaland cyangwa se Erling Brot Haaland, umukinnyi w'umunya Wales kabisa. Uyu mukinnyi akaba amaze kuganira n'itangazamakuru, aganira n'ikinyamakuru cyitwa Via Praise. Baramubaza nimba ni message yagenera abavuze ko sezo yabaye mbi. Haaland mu gatwenge kinshi cyane yavuze ngo ibyo ni byiza cyane kabisa, ati abanzi benshi n'abanenga, ati ni byiza kuri njyewe kabisa ndetse no kuri bo. Ati iyi ngiyi rwose niba ari sezo mbi yanjye kabisa, ati niyo kabisa, ati nibyo, ati ni byiza rwose kuba byaramfashije kuzamuka, nkaba mbashije no kwegukana igikombe cyangwa se kwegukana Golden Boot, nkanafasha n'ikipe yanjye. Ibitego natsinze kuba byarafashije ikipe yanjye kuba twegukanye na shampiyona. Uwo ni Erling Haaland kabisa. Tuve kuri Haaland twerekeze kuri Roberto De Zerbi, umutoza wa Brighton, nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Man U umukino wa nyuma. Hari amakuru menshi cyane yagiye avuga ko ari amakipe amuri inyuma cyangwa se amushaka, ariko ibi ngibi yabihakanye, avuga ko nta kipe n'imwe yigeze imusaba kuba yayitoza. Ariko yizera ko umwaka utaha azaba ari muri Premier League, gusa ntago azi aho ariho cyangwa se n'igihe. Gusa reka dutegereze turebe muri Premier League umwaka utaha ikipe azaba arimo. Gusa amahirwe menshi nuko ashobora kongera gutoza ikipe ya Brighton. Tuvuga ngo twerekeze mu gihugu cyo muri Espagne, aho Lucas Vazquez amaze kwemeza ko ashaka kuguma mu ikipe ya Real Madrid. Avuga ko ibiganiro rwose birimo biragenda neza byo kuba bakongera bavugurura amasezerano afite muri ikipe, akazaba yayongera akaguma muri ikipe. Ni umwe mu bakinnyi by'inkingi za mwamba Real Madrid igenderaho, ni umwe mu bakinnyi bayifashije muri kimwe cya kane, yaba no muri kimwe cya kabiri cya Champions League UEFA, aho bageze ku mukino wa nyuma bazakina ku itariki ya mbere n'ikipe ya Dortmund Wembley mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo ni Lucas Vazquez kabisa, umwespanyolo kabisa, wavuze ko azaguma mu ikipe ya Real Madrid. Tujye kuri Xavi rero mu gihugu cya Espagne, nyuma yo ku amakuru avuzwe mu minsi yashize ko nyuma y'ibyo yatangaje avuga ko ibintu bitameze neza mu ikipe ya Barcelona ku kijyanye n'ubukungu, n'amagambo yavuze ku mukinnyi Victor Roque atakiriwe neza n'abayobozi b'ikipe, nyuma y'aho bari bamusabye ko yakongera amasezerano akahaguma akazatoza ino kipe muri sezo itaha.
hari rero nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo amakuru yagiye hanze avuga ko uno mutoza ashobora kuba yarirukanwe cyangwa se azasezererwa mu gihe gitoya n'abayobozi b'ikipe. Amaze gutangaza ko nk'ubusanzwe nyine yabonye raporo nyuma y'umukino babonanye, ati no munsi nyine cyangwa se ejo, ati namaze kwakira nyine namaze kwakira ubutumwa bwiwe anshimira nyine, ati ntago nigeze nishimira imisifurire y'uno munsi kabisa, ati ariko namaze kwakira ubutumwa bunshimira nyuma y'umukino twakinnye uyu munsi. Twikomereze rero n'andi makuru ari kugenda avuga i Burayi, nuko umutoza nk'uko twamuvugagaho mu kanya ni Pep Guardiola, amaze nawe gutangaza ko atazava muri ino kipe mu mpera zino sezo, cyane ko yanarangiye, ahubwo ko azaba ari kumwe n'ino kipe kugera muri sama y'umwaka utaha, muri 2025, hanyuma nyuma yaho akaba aribwo azafata icyemezo nimba yaguma muri ikipe cyangwa se akazakomezanya nayo akongera amasezerano. Ubu ni Pep Guardiola, umutoza w'igitangaza kabisa. Twerekeze kuri Mikel Arteta cyangwa se Mikel Arteta, umutoza w'umunyesipanye utoza ikipe ya Arsenal, ati aho yatangaje ko nta muntu n'umwe ushobora kuza kumusobanurira urwego bagezeho, ati nari ndiyo kabisa, nzi ibyo twakoze, ati nanone nzi n'ibyo urugendo ikipe yacu irimo, ati kabisa ndizera ko umwaka utaha ikipe yacu ishobora kuzitwara neza tukazanatwara igikombe cya shampiyona. Ubu ni Mikel Arteta kabisa, umutoza w'ikipe ya Arsenal waje kuba rwose arata igikombe nyuma yo yatakaje umukino kuri Aston Villa, bikaba birangiye nyine igikombe banakibuze burundu. Kikaba cyegukanywe n'ikipe ya Manchester Citizen, imaze kwegukana ibikombe. Ni APR yari mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Ni amakuru menshi cyane yaba ari kugenda avugwa ku mugabane w'Uburayi. Hari nanone bamwe mu bakinnyi baje kuba bahembwa kabisa. Narimo mbona rwose yarize cyane, ndimo mbona hano Rodri kabisa, imikino yose 74 amaze gukina muri Man City, nta mukino n'umwe Man City iratsindwa pe, imikino 74. N'umwe mu bakinnyi kabisa ku isi kabisa, umwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya Manchester City kwitwara neza igihe yabaga yabuzemo rwose. Wabonaga ko iyi kipe kwitwara neza byabaga biri kure cyane kabisa. Ayo ni amwe mu makuru yavugaga ku mugabane w'Uburayi. Reka ngene rero twongereye mu yandi makuru ari kugenda avugwa mu kanya. Kanda subscribe n'undi utarakanda subscribe, ujye natwe mu biganiro tugenda dushyiraho, naho ibindi biganiro byo nakagaruka ku Byegeranyo TV.